आसाम हास्टेआव थांनाय खंसा बास मालखं लाहार patimungo kwlaioi rinani nangkha khoroksani prasani langma abo haikeno theimanajak bas malkhung sakao kasajak kubun bororok theinai ni mung dirasde borma bini kami dalai hangkhoro patimung srang salhora asam hasteni dima hasau hangkhorni haranga jaw amsayo Tripura Co-Operative Bank ni recruitment ni bagai hasteo center kori ni bagai asam hasteni kisasek hangkhoro center ri jakmani exam ni salmari engkha 3rd May salmari ni simi 5th May salmari jora aboni bagai srang salhora asam hasteo thangnani bagai hasteni simi lamra laimani Tripura Co-Operative Bank ni amjong mung dinai hasteni kabangma bororok aroni bisingo AA01 NC 0243 malini khongsa bas malkhong asam hasteni dima hasau hangkhorni haranga jaw amsayo lahar patimungo kwlaioi belaino kirima singsa khlai sago dokuman ka bas malkhong sakao kasajak bororokno khobe amjong mung dinai thangnai rok patimungni yaglo sago dokuman jak bororokno talangjakha ganani sakhamnago phiaba sago dokuman jak bororokni bisingo diras deborma mungoi khoroksani prasana thika hunai saka sakhamnokni saknai rok थैनाय दिरास देबरमानि गामि दालाय हांखरो ते थैनाय दिरास देबरमा नखुं खामानि बिशेषा फानासि पुंगिया खखनै गक्तमा पुरा नेगेरि के बस साइज मांगला और ऑफ पास लाइफ और पांच ना कोमनो पास नेगेरि और दुनिया एकसे आंगो हागे सांग्रां सारा ससियेल मीडिया व दिरास देबरमानि थैमानि गक्तमा आयमंग अंखा हिंकेनो बिनि नखुंनो खा खामानि सरका हास्टेनि मन्त्री अक्रा डक्टर मालिक साहाते त्रिपुरा मथानि अजमा महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा आकर्षण अब हाइकेन नखुंनि बररकनो जे मानसाक सुबा सुरुजाखानि अंथों हुनै बिनि साकबायथांनि फेसबुक पेजे साकलायखा महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा শুনেছি অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় তো শুনে জাস্ট আমি গাড়িতে আসছিলাম তখনই খবরটা পেলাম মানে আমি কি বলবো এটা তো অ্যাক্সিডেন্ট তো যাই হোক আমি দেখছি আরো কি কি খবর থাকার এবং তাকে কিভাবে হেল্প করা যায় ফ্যামিলিকে স্যার এখানে একটা বয়স্ক পেশেন্টদের জন্য একটা patimungo tabok belaino kha khamraijak diras debormani bini bihikte nokungni bororokno khobe hasteni joto nukurok biro report Chini Khorang